abantu ngo ese yararwaye ese yishwe n'iki. Gusa amakuru yarahari nuko ku cyumweru yari muzima, hanyuma kuwa mbere akajya mu kazi akaza gupfa mu buryo butunguranye. M23 kuko itangazo ryagiye hanze kuwa mbere w'iki cyumweru akimara gupfa ku itariki 12 z'uku kwezi, bavuga ko yapfuye. Ni itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, bavuga bati twihanganishije abaturage muri rusange, twihanganishije abo muri Kivu y'Amajyepfo, twihanganishije n'abarwanashyaka ba M23. Ariko M23 ubwayo nta tangazo yigeze isohora, ntago yigeze igira ikintu bivugaho. Abayobozi batandukanye muri M23, yaba Bertrand Bisimwa, yaba Colonel Inanga, yaba Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 n'abandi, ntawigeze agira ku giti cye cyavuga ko mbuga nkoranyambaga cyangwa ahandi. Kurinda bigeze kuri uyu ku itariki 13 umunsi wakurikiyeho, nibwo basohoye itangazo, nabwo basobanura ibijyanye n'imihango yo kumushyingura. Ntabwo bigeze bavuga mu by'ukuri ngo yazize iki. Itangazo rya M23 ryaje rivuga riti Alliance Fleuve Congo a le profond regret d'informer l'ensemble du peuple congolais. Bababajwe no kumenyesha abaturage b'abanyekongo muri rusange la population de la province du Sud Kivu, abaturage b'intara Kivu y'Amajyepfo, ainsi que ses partenaires nationaux et internationaux, ndetse n'abarwanashyaka ba M23 baba muri Congo ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Du décès inopiné survenu ce lundi le 12 mai 2025 du camarade Gasinzira Gishinge Juvenal. Tumenyesha urupfu rutunguranye rwabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu 2025 rwa mugenzi wacu Gasinzira Gishinge Juvenal. Ngira ngo hano n'amazina banditse atandukanye nayo ubuyobozi bw'intara bwanditse, ngo sinzi izina rya nyaryo. Hano M23 Gishinge mu bana banditse Gasinzira Gashinge Juvenal, ariko ngira ngo ni Gashinge Juvenal. Hanyuma vice gouverneur en charge de l'économie, gouverneur wungirije ushinzwe ubukungu, finance et développement, imari ndetse n'iterambere dans la province du Sud Kivu, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. En cette douloureuse circonstance, muri ibihe bikomeye, AFC M23 exprime ses condoléances les plus sincères à la famille biologique. M23 irihanganisha umuryango wa guyu nyine vice gouverneur wa Kivu y'Amajyepfo, politique professionnelle ndetse n'umuryango we mu bya politique ndetse no mu kazi. Bakomeza kuvuga nyine ati tumwifurize yuko ya iruhuko cyangwa se yaruhukira mu mahoro. Le programme des obsèques du regretté vice-gouverneur se présente de la manière suivante. Ati ubu imihango cyangwa se gahunda iteganyijwe yo kumushyingura iteganyijwe mu buryo bukurikira. I Bukavu ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu, kuri uyu wa gatanu hagomba gutangira ikiriyo. Hanyuma samedi le 17 ku itariki 17 kwa gatandatu hazabaho yuko hazaba nk'icyo nakita ikiriyo aho atuye cyangwa se mu rugo iwe. Hanyuma lundi le 19 mai, messe d'action de grâce, enterrement et réveil de deuil. Muri make imihango yo gushyingura yose izaba kuwa mbere. Hanyuma igoma naho imihango izahabera nuko naho hazabera messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Esprit. Bivuga ngo na misa yo kumusabira kuri uwo munsi wo kuwa mbere n'ubundi izabera no mu mujyi wa Goma, aho nakita ko kugeza ubu ariho hari ikicaro cya M23 nyuma yo kufasha umujyi wa Goma n'uwa Bukavu, nubwo yapfiriye mu mujyi wa Bukavu, ariko igoma nyine nk'ari ikicaro cya M23 naho hazaba misa yo kumusabira. Basoza bavuga bati muri ibihe by'icyunamo cyangwa se muri ibihe by'ikiriyo, ibendera rigomba kuba rimanuwe cyangwa se ryururukijwe kugira ngo nyine tumuhe icyubahiro. Bikazakorwa ibyo ngibyo mu gace kose M23 yafashe mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Ni itangazo ryashyizweho umukono na secrétaire permanent wa AFC M23 Kimbulungu Mutangala. Hanyuma rero kugeza ubu M23 ntiyavuze ikishe uyu vice gouverneur w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Intara nayo itanga itangazo yavuze ko ari urupfu rutunguranye, ariko ntabwo yatangaje mu by'ukuri icyo yazize. Ubu rero ibintu byakuruye impaka zikomeye cyane. Muribuka mu mezi ashize havugwa iby'urupfu rwa Colonel Makanika.
muzi ko havuzwe iby'uko yabaragambaniwe n'umuntu witwa General Pacifique Masunzu, akaba ari umunyamurenge bene wabo. Ni muri icyo gihe no mu kiganiro twagiranye n'abantu batandukanye, hari uwavuze yuko Masunzu atanga amafaranga yo kugira ngo bahungabanye umutekano mu bice birimo abanyamurenge. Mbibutse ko uyu Vice Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyepfo yari umunyamurenge uvuka muri Sud Kivu n'ubundi. Mu banyamurenge rero bagira icyo nakwita nk'ibice bibiri, bakagira abantu bita akagara. Akagara ngo ni abantu baba barigumuye cyangwa se barwanya ubwoko bw'abanyamurenge. Muri abo ngabo harimo n'abari muri leta nk'abo ba Pacifique Masunzu, abantu barimo nka Minisitiri Gisaro n'abandi batandukanye. Ubu rero hari kuvugwa byinshi, bakavuga yuko ngo uyu mugabo wa Vice Guverineri ngo yaba yararozwe, kandi yarozwe n'abantu bo kwa Pacifique Masunzu. Hari byinshi biri kuvugwa, ariko wenda kugira ngo mumvishe context biri kuvugwamo, reka mumvishe nka bimwe muri byo, hanyuma wenda tuzaza kugenda tubikomeza kubikora n'ibiganiro kugira ngo abantu bumve uko ibintu bihagaze kugeza ubu. Ariko icyo nababwira cyo nuko ni ibintu byakuruye impaka mu mafamiye y'abanyamurenge menshi, hari kuvugwa ibintu byinshi. Ubwo natwe turaza kugenda tubiganiraho wenda twamaze kumva context, ariko wenda reka mbanze mumvishe nka bamwe muri bo ibyo bari kugenda bahererekanya, ndetse n'ibiganiro bari kugirana bisobanura mu by'ukuri urupfu rw'uyu mugabo wari Vice Guverineri w'Intara ya Kivu y'Amajyepfo. Bitemabe mwazutse mute agiye mu kazi, umva ndaye n'ubishe ninjira bakora hano space, bavuga ko rupfu rw'uriya mugabo waguye i Bukavu ngo ni isomo yahawe, kandi bayihawe ari benshi n'abacampofu n'abariya bandi bose bakora hariya kuriya ngo ibarimo. Bayihawe ngo n'umukobwa wa Ndutira wa Maremo Gasosi na Perusi, umwana w'iyo umukobwa wiwe ngo yatumwe n'Amasunzu. Yari amaze hari Bukavu nk'akora uburaya nyine muri aba bagabo bose, ariko abahereza amasomo. Ejo rero ngo bamufatiye mu Rwanda yahunze, ariko nyine bamuketse ngo baramukubita cyane, bamukubise avugisha ukuri, avuga uko bimeze, avuga n'abandi ngo yishe abo yishe tibarabavuga hanze, tibarabamenye bose, bariko bibaza ngo bose ni bande yishe, tibarabavuga. Ariko ngo yavuze ngo n'abariya bandi bose bari hariya, yashizeho urutonde rw'abantu ngo bose sumi barimo bazagenda bapfumuye umwe umwe. Ukazavuga nijoro ngo bahamagare, nako kazavuga ngo uko barabarangira ahantu barukisha amasomo, ngo baje gushaka ibibarukisha amasomo. Ariko ngo ni misiyo nyine y'Amasunzu ikoresheje uwo mwana gusa akorera ibuvire nyine n'umusirikare muri leta. Bamugumye kumuvuga, bavuze umukobwa w'abasenga gisa n'umusirikare buvira, akaba umwishwa abasinzira abahimuze, ngo ni umwuzukuru wa Gasosi iseguye mu Gatumba. Urumva mpita mwumva ko ari umukobwa wa Ndutira. Wumvise uburyo uyu munyamurenge abivuga, wumva ko abivuga akurikije nyine imiryango yabo uko bagiye bayizi, uko bati umukobwa wa Ndutira, ubwo bo nyine bafite ko baziranye muri communauté zabo muri Minembwe. Ntekereza ko rero kugeza ubu ibi yavuze ntabwo nabihamya nk'ukuri, ariko mbibumvishe ngira ngo mbabwire ko hari kuvugwa byinshi, kubera ko nko nababwiye abanyamurenge nabo barimo ibice. Harimo abanyamurenge bumva yuko bashyize hamwe, bakaba n'abandi banyamurenge bavuga yuko babigumuyeho cyangwa se bafite misiyo bakoreshwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, bo babita ngo ni akagara. Ubwo akagara nagerageje kubaza abantu icyo bisobanuye, abanyamurenge bambwira ko ni nk'uko wenda nko mu Rwanda hari abavuga bati aba n'aba bari mu cyiciro iki n'iki barwanya ubutegetsi ni ibigarasha. So ni nk'iyo context. So rero hari kuvugwa byinshi, ntabwo nigeze mbasha kuverify ngo amenye koko niwo mukobwa hari ngo yakoraga uburaya ngo barafatiye mu Rwanda. Ibi ntabwo nabihamya nk'ukuri. Icyo mbibabwiriye ni iki, nuko ibi biri kuvugwa, hari n'ibindi byinshi biri kuvugwa, ubwo ntabwo nabibumvisha byose, ariko biri kuvugwa bishingiye ku kuvuga ko abanyamurenge ubwabo bari kuvuga ko hari ngo n'abandi bantu baba bararozwe n'uyu mukobwa ngo baba bararoze uriya Vice Guverineri. Gusa ikintu buri wese yakwibazaho ni uburyo M23 yatangaje urupfu rw'uyu mugabo, bagatangaza ko ari urupfu rutunguranye,
ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwatangaza ko ari urupfu rutunguranye, ariko hakabura umuntu n'umwe utangaza urwo rupfu rutunguranye ni uburwayi, ni impanuka, ni uwamurashe, ariko ntawigeze mu by'ukuri abivuga. Bigaragaza ko mu by'ukuri M23 wenda n'iperereza bari gukora nabo bazi ko ari ibintu biri sensitive cyane, ari ibintu biri bishobora wenda gukura abantu umutima cyangwa se bishobora kugira icyo bihungabanya, ariyo mpamvu birinze kugira byinshi batangaza. Ndetse M23 yo ubona ko n'itangazo yashyize hanze yarishyize hanze nyuma ubuyobozi bw'intara bwarabivuze. M23 nta muntu wigeze anapostinga byibuze uretse ritangazo, nganapostinga byibuze ati turihanganisha umuryango w'uyu muntu. Nyamara mu bihe byatambutse nka General Makanika ba Bertrand Bisimwa baranditse, ba Lawrence Kanyuka ku giti cye nk'umuntu, ba Wiringoma n'abandi batandukanye bagiye bapostinga bihanganisha General Makanika. Ariko kuri uyu mugabo mu by'ukuri we ntabwo bigeze bagaragaza yuko personally hari umuntu wigeze anamuvuga avuga ku bijyanye n'urupfu rwe. Aha rero harakomeza kwibazwa byinshi. Gusa kubera ko nzi ko dukeneye kumenya ukuri kw'ibi bintu, hari umuntu ni surprise wenda nteganyirije abakunzi ba Kwezi tuza kuganira, uri Miye Place, ni umunyekongo. Umunyekongo uri Miye Place, abantu baramuzi ariko sinza kumubabwira. Twatsinzwe tukibahe gutyo cyihuse, mucishakire ni mwe mugomba kukishakira. Real Madrid irimo irasezera kuri Carlo Ancelotti rero saison